Kengkian mirip kerasu bencai. Ini nabi ini nih. Kalau bawaan sila keluar katen cantik. Hango dia ngedon negadi kowe nang palungo kusi pate. Bengong cai. Hango Ali lanang si bengong itu. Ngopina nami negadi kowe nang perbawan atu ngange minukadi sarwo busana luwe. Bino katun rik dekat. Ingai. Aku ya tumetangian mangkat. Busana sarwo luwe. Wet nian busana. Patut. Ayo dulu ada polian, ayo dulu ada polian. Hige, sabar aja dulu saya kau ngirim. Kain satu silang tompel. Adi, aduh nyaman dijangi tompel. Boleh was langsung dia tukar di kanan laju. Busana. Sampun ngerangsuk busana kepati. Bawa katun di tekap. Dia perbawan kalungu hatu. Bilek riwas di kelaman ngulu. Tinggian raris. Sido anu ngalakan. Wah, ciku kaikuan mana ciku. Wai kelaksan luwe waji ke pebawasan tu mana jika kanir malan sido metumilan tetiga ni punika. Bilek sido anu ngalakan apa pakai atau ganti ni kanang dasu aksan. Sampun sido ngeringkas nguwing daging das. Iya tuh bersama ini kosri tekampun di gulung kayu mang. Sampun paluan itu mersidang ngeringkas punika. Iya tuh sido kemutangian. Sumusup ya temoro wonten ing jero. Mutangian wet nian padmul satu. Luar tegeden tunggal ya tuh moro wonten ing padmu keledai. Paling seks Padmo sana weh kepungan ana daya. Redayo. Padmu satu, padmu keledai. Iya tuh pinaku satu dekap dulu. Nyujur ya temoro wonten ing padmu kanan desan. Uleng di Padmo Sando, lingi hane luwuk, pangidang lingyang sirone ngari uluangan. Pun manti sido ane metuang Padmo redayo. Padmo anak Sando lantas, lidang nyangane madan ngebok di gunung. Maupun ya tanan len. Binaku niti sarin kano. Sarin kadiak mikan ya tanan len. Sarin sastro luweh bro. Kediatmikan. Oh, sarin ning kadiatmikan pamurti. Sarin ning tatu waji. Lama kan sido. Wah, mulai dia tukar di kanan sunil. Daripada sunil suwung. Ya toping aku selalu juga tegap. Oh, mulai dia tukar di kanan batuku. Naik ane madan saja. Langsung jadi ane ampun alih. Apa dah? Saya ngelen ane madan pesajau. Tuh ni utama. Iyan wasido ya mingkus bersama. Modang yang wak pajelo ya tukang pangastuti ni. Yang subuh nyidang nyang kepang ronan ngeringkas ronan ditugo sido kasengguh ane madan uang pajero. Apa je satuang kegungku. Wari wasido wak pajelo. Lama kami tiwak akan hande lampah. Nih, jaba pada nggak lanturang di pejalan lantas hirup kuri pada lantas. Sajo. Kang awe ayu ya do tanan len. Jadolen ay ane madan lah. Yo niti ya do ganti di kanan tampakin kuntul angulaya. Cara nang orang kengkeng Tapakan kundul ang layang. pinake tapak kuntul ang layang. Apo ane satuang gitu ane kegungku. Duwut lantas ke paro jano ni mekeda. Siap.
Kena katangiana puinganik. Sigalo. Lord, murni lumamak sila Tuhan. Onen penghitungan suara. Jeduh. Praroro. Jangar. Anis. Aduh. Dua seluruh tuh. Iya, semua. Duran semawu. Hilang berani. Kapan tidak perlu saya kau kira pakai palu gusti pati. Luak sigalo. Simula teman bertemu. Pradoro, kenapa sih dari dia? Iya, tinggung. Praroro. Kami si kedek, sekat, serius nih. Mulu leng dunia kalau takan. Oh, Aduh. sampean pilih Praroro apa kan? Bos what? Onen pengukuhan dan Pemenang. menang jo. Menang aja. Ya. Nah, Iya yo. Susi Sawati lagi bilang. Iya. Ya pinjau gigal nih. Bebas. bebas. Bingung pati. Ayo nunun yang kuliah. Kapan dia saya begini kemarin Bapak awal. Wow, itu situ. Wali kuang kajian. Wali wasakan wira selawan silang cerah kemang sampun raris palungguh Gusti. Kedangkilen nantuk di tiang parekan sareng tetiku. Menawi wonten runtuh pawecana lurus bicayang ring tiang parekan. Aku mencurahkan kupur samu pingan. Yang
Gantian nakan si pililo rituas nalan kacilun kayu mah. Ledang kayon Gusti. Sing kodak ben kenal payu. Ma. Ya po ya tumatangian. Nabi sana makawan sapuniko. Tuhan nolen sangkaning Syekh Asum kertuan nugratu. Siluk yang yangin kami minta. Sangkane langsung kerto suwiryo ada nugrahan ratu. Motangian sidah kimulun. Dumateng yato ingin. Nah, hidang lantas bertemu saat make sejiwa hidup dilagen. Sing itu Mas lantas itu ulian ledang sang maragol luhur. Mas lantas balik kita Mas. Bilek sido maurep kayu kayeng mangke. Hidang lantas tantang duo. Hidang murid jani sing sangkaning dan wijaya mantra kang ucapan ujarak suk semua kriana pati pertambelan. Mugi-mugi kayu kayeng kang saturantu. Betul. Mugi sido dirgo kayu lan dirgo yusu beli ke kanan ulut. Ano ang adak alungo kiyatok moro wonten jagat iki. Nanyidang lantas nyujur ane madan DPD di jagat Wah, dijulaku. Ulian pas wecan di dosa maragol luhur, leluhur dirakok kane masing hidang Ramadan. Panjang yuso dirgo Dirgo hayu dirgo yusu si daning don labdo karyo jagat salungor. Bangga! Walau paman ruwo binedo ane ada di bumi sing hidang pasang. Wah, kiyo adian miku sekalo kelawan ning niskalahan. Jelek kelawan belah. Merago betaro haji kelawan betalibu memasang balung ratu ring jagat. Yurupo ya tu yayo teki. Beri ke kanan ning ulun uli kalanya dumatang ya kemerwan kening. Sarang kalih. Kalong roro. Ya. Tuh sarang kalih balung ratu. Durbino ya tu kaki di kanan rupu. Wis belena berai Kemar bucing niki. Yen satuang tugas malu. Lekat barangan ngajak dadu. Konen ngadak pinakot kosim manusia. Oke, banget. Lekat nak tadi buron tugas. Aduh, orang. Sehingga dalam mau bawa kancing. Semedot balunggo ke ratu. Mangkano juga. Ano bisa melihat ke? Nangin! Kayo kayang kang warawakyan mulu. Aduh. Mapan kano Syekh Asung kerto waru negraku. Sirang bertarus yu. Wani wakakan nugraku lawan ulun. Beri kalanya nih ulun. Ngalakan iya sekerti berkewontenin. Pantaraning kahiyangan. Kewendan landas. Nyerayu iwik. Reng napi wandaan. Pura dalam semuanya pintu. Nyidang mang warenugraho ajak dadu di antara semeton Indonesia sarang kalih. Man. Iyo matangyan. Ingulun anu bertemakan kayu mengki. Nah, Awenan mangkin ini pengadal kendane. Kopi seku tangting mat kerjeng tangting mat. jitu warenugrahan itu betara gelar tangting rat kedaka ting tangting. Ingulun kabi seku tangting mat. Anu ya tu silang kaku kabi seku tangting. Oh. Ano ya tu wala teknik ang wala tu. Yawa kakan para cara chole para cara. Riga kanan sirang kaku. Sirang kanting mas.
mapon wos keloktak kanyiwi sirang panugrakan anak mulo saja Ratu, nyiwi penugasan bos apa kaya werten nikah urtu singsal karena kenang lampah dingo satu ne beleh pemargin itu ne ngambekang saudara maning kadurkan bilih kaya mangki Apa? Hano juga karena sirang kaku angarakan yakso guang semati Tengah segera udah. siluwung itu mun sing ada ngukul merugikan orang sing ada tengah hidro Kewalo yen aleh kering sajeroning pekramat singsal pejalan pekramane singsal Iya. ane ngawinang singsal ni dijauh Apaan sih lo ngapa akan ganti ni kanang tos itu mendurukun jelek Ring diu taman ganti di kanang itu Yan panugrakan itu Mogi-mogi si Dora kayu nangin Anu sirang tos ning kaku Apa nih? Bojong sing lakai. Mengkampling kenas. kita dijauh benar praroro benar Bentar dong. Pangsing kadong-kadong singsal Pangsing kadong-kadong pelik jalan Menangkin pun Makin apa? sepuluh. Anu hati anu belum di perayaan lu mojok jatuh berorang setel Ya sampun kita dulu sama. Lama kane sido mapomu Ini. Lah nentan ini lo jadi Mama baru mau coba dewo nenuwe yang sebeton padot coba dewo nenuwe. Pangsing kadong-kadong liwat Weh. Lah sing lo maki Lama kane tanda kane singsal dan kena lampah gitu Jangan jalan deh. Yon keluar lu mampu aku wantian wos palap ternyata baru tolongin sitel Ya. Susi Sawati. Mawas ya tuh kerawanin dan dia tuh kadon uang pawes oh padu nyamane praroro ini Weh. Aduh na istri aja dadwo. Sorry ya, His. Bisa gua saut cepir tuh. kayaknya orang ini. Ais. lu jangan epek Padahal awak kecil nih, kalau munyi gede aja sih. Coba kurang ngap. Jero nih ke jero ren bikul di Kelajin ragung kenal. Titiang sing ada lain tua. Ang lurah agung batuya. ang lurah jaya tanggung cici Ang murah bagus desa kukuin. ang lurah bungu saking jagat sekubu Kuning. Don, yang apa lagi? Makin dukun. Ani jangan des kene nih. Raga ane driki sampo siro. Dia, Nah, kalau ini jero nih kita dia. dia boyan awak dia yang mendakon cerewet. Jagoan katanya lawanmu Apian pilih jangkan apa praroro. Iya, Oh, kan orang. yang neng ngoci kurang neng ini hidup Hidup. kita paling mendarah so kemudian. beli yang kebaya abu abidang angon pangpendo kita No? Ya, do balik, mak, maon dan nih. Begitu mempayas umah matuan tuh. Wakil. Nih, mana cakep tarik dikit. Kecil. Yuhu, Dong. yuhu. Ya! Nggak soleh nih. Boleh duni di tepuk kakak kekeknya nih Susi Sawati tuh. Tawang. Si rawong awang. Tuh juang. Again. Tuh juang. Adi gitu. Nih gua cekuran emas sing mana po. Tadi gitu. Ma, ya minyak maknya. Aduh. Jani tiang muka celana.
Apa sing mahal Bayu? Digoyang pikir. Enges. Adinya ketemunya nih apa aja ngajaran? Benar. Ada madam di tengah sentro. Ada yang gini nah. Apa? Di tengah sentro. Ada yang gini. Apa? Ada yang gini. Kek. Oh, cek. Ulinjo ragu kek. Ya, kan kakek. Anak gua macam apa? Sing kengkeng mana? Saking napi cita nyama praroro. Gitu mah orang. Weh, gek. Kena aja. Adi misi ngelapin tain cicing kene ngabukakan. Lelancing ada petawa. Apa dia? Lelancing kan. Wah, Kengkeng mana? apa praya dana ingan nikah dan sumber. Nanti ketujuan nyerono mriki. Ya, kengkeng sebenarnya. Yang lagu mi sebenarnya nih. Ya, Ya. Kengkeng ke Gusti. Tadi ngakuin. Ngakuin kengkeng maksudnya. Cewek ngoyong di situ ngaku ngelagumi memangnya ngeladu padepokan di situ. Wali usang lengo saturan sirang pawesti. Tadi lawan nanti nyerono mriki. Sing tawang nih pemusik rock nih, lolot nanti. Hei! Mau balik Aja kulit tuning udah mati. nyin lah kewidangan setro ini. Nyin lah. Jagat apa ngelani tuh adi metakon main. Aduh setro dijaga medalang. Oh pasti kopi nako muda dijaga medalang sang agak tua situ. Aduh di wirlang, yang langit raja menghilang kan langit. Ada balik bertakon lo. Ada dua lo kunyin sebenarnya nih. Duh! Dewo, sang pawis tilis tua yuma. Dewo anak lo jege kajak dulu gitu dia. Mangke bidalek akan digulun ada tanya lawan kita. Tadi mau balik, ya. Saat turun kita mau rogo siapa ingulun. Mapan kano kita alungo keren kini. Ri telangin ganti di kanan seto, mapan kano ganti di kanan seto. Ingulun pinako sang pengawu. Tadi mau takon. Ini dewo ada di tengah setro ini nyer jadinya kenapa? Ini aneh wasong wasi setro ini mau widangane. Itu berdua. Siapa sujatinian kita? Goreng di atau kang peradesan tu. Apa ya tu perayo jangan tu alungo kini. Nyer sejati dewo. Nak uling di joy dewo. Apa gaya dewo dini? Lah kena patu macul. Simulo tatang ada lewang terus rendah. Kikian takut penyeruan di bagong istri. Kira dulu hati. Dia demikian dulu hati-hati. Ya dana. Ibu sosiastu. Nilong hati-hati. Wati-wati. Kita mengarani lo wasiati. Hati-hati. Hano ya tu kang ratu nu siapa dah kasona mami. Nah, nyin ada aja. Ide wuwe. Racun ide wuwe nyin ada. Kesumaannya ini nyer. Dia ngerti dan lo penyeruan dia dua bagong istri dia datang ke rumah. Oh, ada. Lo sekarang mau satu lagi. Oh deh. Sudah diapa Cik? Sisia niru sirang kakuk dia cantik mas makan lo. Mau bener? Kesayuati. Dan singsa di ngulur apa lo? Sebelahnya kumpeng yang ngah. Dan Kadiu. Ya. Ya? Kap. Ya. Ibu sedang luwung nih kalau. Kenapa? Nya engal ketemu lawannya semua. Jak sing apa namanya sing terduga nih. Ama kane digelis. Dewa uang pawesti. Binaku sisian siro sirang. Lama kane nguluk tadi. Ingulun abdian di perayaan temu lawan si Rangkat. Dia cantik mas. Yo.
Gunawan no bakti jalan-jalan. Kamu bakti mana mau? Bayang. Ya, ini ya nih, mapan ada pesan-pesan sponsor, suku hidup ani mati mari itu. Mangkin kayun palu ngubusi kali sapu rapi. Caro satwa caro atur yo iwan jero. Sing gaji kode gugul. Mapan silang kako anglekan gaji di kana. Hei. Ayo kita orang tuang kado. Tunggu ada dulu. Dia di mulut di pelayan lah temu lawak silang kako. Pengadot, titian ada bang jero, Nih, titian. moyo malu nih marah pak penyeroan nih ate nih udah ketemu aja boleh. Kan dibayar, Iya adik, jak marah. Kengken ini macam ni ben bilang ben ada ini. Weh, Sisian silang cantik waktu tadi. Wandian mapunggung begini. Wandio kangadang di mulut. Di pelayan temu lawak silakan. jak ini ada berjalan waktu semua ada berubah. ayo, tidak ada Orang mana aja dulu nih. Ini sekali apa? Simpangan aja. Cantik. Kene wo. Maro. Nene wo ne sing ngomong ale ratu tangting mas. Orang je mai wo. Repot saya ale. Pokoknya wadah repot yang gua Oh, bos nih. Bagi kan wo pembantu nih kan. Gini. Gede aja. Weh. Gede aja. Orang mulai mati aja ya bininya. Ini wo. Wah, main-main wo. Yo aku ngaku ani yo je dak itu aku ngaku Tangting mas, awak jok ada tangting mas kene minum sini sebanduk ini. Awak aku ngaku yo no. Coba aku percaya sih. Adi cara dagang. Mana nyipak main cara dagang es tadi. Dalam isi tamu leret itu baru uyut. Tukang laundry itu main maafin ngaku-ngaku. Sakti. Kan mau urok ya. Sirok gitu. Ya. Bocah man lagi. Tapi Betakon man lu. Iya ngajak di kodol itu ini. wow tukang laundry kan. Kejak pengotinan. Sirok lagi. Nih boy mok. Aduh, si orang mo. Ini kabar mo. Raka. Oh mo rako. Mau bina nang rupo. Nih,
nih barakan stres ya kuliah sing mantongos ya bololos. Yang sebenarnya iki. Ampurang, dewo tangkeng. Kugadokan penyerwane wirya ya sing nawang daken dewo pulau asen sitiang. Nei waksati, nei pulau aden memele. Raden Tanteng Ratu kemomo rantang nung ay nang sono ay wetang kemomo ay mo Jadi nyai mangkat. Uduk silang kaku mangkano juga biaya deki sirang canting Amburo titiang imo kenta di titiang iki titiang kalau titiang ngelungsur kang reno si ngamburu titiang wadi wendon kegadokan paro waduan titiang di kawan yang tangkering aja waduh Ampurang ya kewenden titiang pada kemangkon tigo cacau wau matur amburo oh dewo Tanteng Ratu ayo mujar mangkan jauh dewo marah raos sampai tu wirek sing nawang do mau metu salah tapi nyai mari kalau tekan nakok awak bisa Raden yang unen iki. Kamu deretan. Unen parekan nih. Raden yang unen. Dewo Raden Tanteng Ratu luar kasih Raden amerda kasih rasa sekarang kano mayu buat panas tadi desakan tekau Nanti jangan kira-kira nanti wani boleh. Cuma kita datang medep lawan sila kakak tu apa anu Kang Suwijo Karyo menawu anu rahat lah Wistaria kena lawan sila dia Tanteng Mas Kata nanti mereka. Terus nama bawos. kayang waro wakian sirang tatu mangkano duduk itu iya tuh juga luar kasirangin tildo sanjuani mapan temeo sido atamu lawan sirang tatu mapan sangkaning kalintang angon yayo teki London sirang kaku, ya ke abdian dulu lama kada sidok umugel ni jeng sirang kaku. keliwat ya kangen titiang teken imo niko mawin titiang mangkit dangkil ya kewenden imo pos mekelu suwe dan kejual Lama kada sidok agen nuwiraso lawan sirang. pasang untuk tidak lu ngomong kuncit kayak lu mau pasang iya di nu nasi hijau ke dalam Adat. nenek nasi hijau di sejeroning sentro pekerjaan teman penuran angkal ngidang mesia rupo menadi manusia jati Benten silsilah hidungmu. Yukti mah bener, manut kaya ngortik nikah ngortik. sekali orti ya kewenden Ayo mangke, mapan sangkaning se asum kerja waradograku, silo yang kami minta utamanya silo yang dulu. Modangyan sido metu peranyan sidi mani bilik mawi sesori ke kanan cirata. Sangga nembas wecan itu yang bertari durga Sido lah tes makin hanimadan muaso sakti Kalau mau keratu melingih ke diriki, widakdo perannya iyan penukuran ini bertani dulu kok sana. mulau idau neswejo dakian Ijen penukaran kawis sesat Jone siwi Jone
siwi Suwejo itu Betara Ibu laris mau picu panungkuran sing tuane sungsung kan itu. Mangket. Hanuri ke kanan ingulut. Harap tu mukil jang sirang kake kayu mangket. Kuentan di tiang tangkil nih kuentan imok mangkin. Mapa nanti ada mulun di perayaan lo amat rogakan jagro winukun rijang sirang kake. Nah, sing jadelen kal ngaturang petinget, ngaturang pengeling-eling, mangdo ngentenin balungo himo. Apa ni kali macam dewa? Iwak suka ingat. Apa ni kali ingat tengau? Imeme nak suka kata ingat. Tapi banyak kainan. Kadik satnyan paduka imo. Sayo wakti patut nak kemulan patut. Imo nak merago peranyan, imo sang merago luwe. Kemauan banget di tiang mapinunas manjang ringmo. Mapan biasanya nak subuh merasa. Wus pepek ya to kaneng kawinyanan, pepek ya to kaneng kawi sayang. Yen dados tunang kejang ampun ang lipi. Ampun ang nyapo kati aku. Mapan sang apakakan ganti ni kanang tos ning duko. Ajo wiro ya to mengarang. Bangsa ngawak kay bakal ang badan kawi sesan. Mapan durgo to nak kapos, durgo to nak panas. Bedan yang adu Betara lingsir. Pangten lali disampune boleh Warnugraha genah sane utama maso lantas sakti maso lantas direh pangten lali lin sangkaning wit ring sangkaning sesano ngambekang sodarmaning kadurkan Mapan binakem sang apakakan tos ning durga jadi. Lama kane sido yato pinako serano, ayujur yato gati ni kanang kapuksan. Bile-bile sido ngawe kayu yato baru konten yang kuat. Nah, pembekas ni alih menang kerahayuan. ngalih sunio tekan tutujon ning ngalih rahayu pangepokane madan moksar tem jaga dite Mapan pinako durga yato tananolem pinako pamerlino yato merontanin lah. Ya ke bawah sana madan durgo ni ke bawah sembesang memprolinau. Makin ane sanang prolino niko napi. Nah, napi mantan ni. Satripu momo angkalo niko ya dados tunang cicak niko ane kegesak niko pat. Sadripu bangidang ke apa pralino bang tadi sadat tadi Lama kane dan binalek akan kangku dek itu. Molek pinakotos itu tuh angawe anerang-rang ya kemerontannya buai. suat nyemak kayak gitu ngemati anak sing ngolah beli nerang-nerang janung ilang-ilangang manusia ane ada di bumi masuk ke dewe sakti masuk ke persayang betaro ngangkan lantas apa adanya kesidian betaro saat mako betaro sekalo Samang kano mogi-mogi sido. Manut kayo kayeng pamit kayo. Bedon yang ditiang atu betaro gumanti sido manut terus jroning pikayon ditiang nak wantah ngenteni limbok niki. Limang kanu lumer genis ini latih minyak. Kemarah mantian pun sinuk tadi. Kemudian Pakku pengibat Cepat Tiang. tumen delok kok benati ini. Empat kupengnya kan dirasa pada ngimpak lihat ya tak kau main. Kilo tu ayah bombat. Siap. Ya. Nyiwi Durga. Pembelahan melaksana Widya Durga to bawa ke muskin tu. Jangan jauh. Mulak Tawak jadi begitu tu. Dewa lo kene na. Jadi dewa dua takar betul. Awak ke malu tutolan tu nak lihat tutolan no. Nyiwi penugasan Durga berkena baliwak. Jangan patut tiket sepatut.
Có điều trước anh phải được răng trơ ghé nào luyện trần cho mày trần đó. Ghé apa kali. Adi atuh krengeng ini ya. Waliwo sanggelenguk sonya silangkak. Woi, Aduh, Tak sibuk ini. mandak akan urungukun. Ayo kemelang ya teman-teman kedengaran lu. mungkin. Kok malu? Menawur singsal, yaya di mulut umatur kayu-kayang mangkan lu. Mirip ado pelih tiange matur ring linggih mo. Nah, Waniu yaya deki mulut umatur kayu mangkan lu rinjang serangkak ke. Pani tiang matur ke geduk. Iya tuh tanah nelen pinako. Oh ngawe kayu, hane ayu kaneng anyanan serangkak. Ketujone sing jadelen mulur masuk tiang menyamukin mo pangsida bareng-bareng naik gumi rayu dikenah mo dikenah tiange gitu masih laksanan bang padu luwung ya ne Dong kadiang pun apaan tiang memalek belang, memalek perapan riu Tadi aja mau badeng nih, bisa bedeh mau beleh Dong beleh. kene doseng sang angabak akan tunggu kayang sirang. Oh ini mau ngane mana melarang durga, udah kene nane ngelarang durga. Oh, ngap? Yang kene udah sing ya saja boleh bener artinya cara penarkan para watak panjang yang bekerja. jadi satu nih selamanya saja Nasi jauh kekayangan, nu nasi jauh ke sentro, yang koman pedugan onyang nak jejak dom kene mau. Ini kita ke siapa naik? Kalau penugaran apa jantungan mau kayak ini kadang kemudian kan? Oh, ulian boleh menampil dosen manut keken diwi penugaran durga gitu. Jani ibu pedakon keken di dewa. Man bepompak pada dewa jiwi ngerasain penugaran sini dewa. Penugaran ini rasanya masuk mati. Among jet petelap pada dewa. Mai dewa lakar mitudo reninggo. Telap pada penugaran ini rasanya masuk mati. Isupat malau ini aduh sugro ditia niki ampun nyinaya cenane duwek cenane kaku Oh, balik dia ngeluncur ke gerbong pengampun. Boyo de titian nasekin segaro nang ngining paduka moksa de sampun metangi mau ikane ring senajon ada no. Kayeng panugrakan sira hyang siwo sane kesiwi antuk titian. Bener? Sangkaling sido anjiwi panugrakan hyang siwo metangin sido yaya teki sirang tanteng rat. Wah, lu ngalakan jatuh gadi di kanan kita no. Angrikas kunang dasar sano metagian metemak ongkara gadah ketika ongkara susah. Lama kane sido yato matemakan ongkaro geni mertu. Ongkaro geni mertu ini pinako sano tetapi ulut ngawir ayu kane. makanya belajar dari itu ketujuannya jaga tembang rahayu Bangsa gus dongane milah belajar ngantet pangkat S1, S2 ngantet di S5 kewalo di desa Pekraman penuh segiso. Rugi pepajak ya diapin belogan penobin kebiasaan di desa Pekraman penuh bisa. Wah pepelajar ini di desa Pekraman bagus sing akuak yang ngerawasan bener ini. pacar selok kekuasaan memilih kencang tukun kita gas-gasan pada pasang Jangan nyawa ciri. Yang mulu mok kenai kesukatan bintang kemudian di tengah yang sentro menyasau. Iya. Kemudian sing di desa Pekraman di Tubelinge ajen ramoe diwa tengah buron-buron. hei tanteng ratna yan ning kene yen to kene mulo saja
sing celaka pitutur ya teko mai. Mulundut takkan nawangi sen sujajan penugrahan ciwi memang. Hei, antum rakyat makan. Dole akan makin ah. Nijen madan sakti itu begini. Yen sing ada perdana, sing madan sakti itu murtine sing idang mudi yen sing ada sakti, sakti bawa perdana. Oh, Kalau salah penampil dengan kesaktian Akhir bel. Ya. Yen nak cara jani melajah mulu kini. Dewalo yang sak maro ka di batas sakti ulian kelangan kapining sakti yo engsak ado yo kane madan sidi. Sap yo ngalih kane madan sidi. Dewalo di subah sakti nyida ngalih sidi ulian kelangan ngoyong di tongos ane sidi yo engsap yo duor sidi ado ane madan suci. Oh dua sini ada Ramadan suci nih kan? Yen subuh telat, yen sakti itu jauh. Yen subuh nyida ngelarang ane madan suci, sakti itu bukan. Yen boh nyida ngelarang ane madan suci, sidi itu jauh. Oh, maro neka di sakti subuh diktik tangkap. Aduh ben dua mundak, sidi kelawati. Meliun-meliun. Bener nang orang sakti itu lawan maro neka di pasar. Ulian nyapu hadiah. Nang orang lantas sidi maro miso di pipe. Maro batas gede sadwo. Satu yang subuh saja suci pandi papa nang oyo sing idang nyatuang kanti. Yen sajo nyatuang suci, yen sajo nyatuang ning. Bang kanti sehidang banyak warna, keken warna suci, keken warna ning. Cantik masih gelakar perlu teken madan warna suci, warna sidi, Dan sakti penuh. leo. Gimana makin dah? Dole akan dong, yen mula saja, apa sakti, apa sidi, apa suci neng nguasa di bumi ini. Wah, Ya nasi gok begitu. Si nasi gok oren sini kan? diam mau pukul serangku. Jadi Cek beng. Cek beduk sibuk. apa? Ulian pomoran sosakti nyapu hadiah sirangku. Nah, hadiah berapa harap serangkaku? Misal dia ya yo teki serangkan dengan. Nantang bayu, yan makan dia. Boleh kakak tonton, mangki kesaktian pun siru. Ni tante mas, hadiah bukan roda itu, yang tan kesang situ mata makayu. Nildon ayui aku penberani. Nah, jangan tolak kesaktian na. Dia. Kesaktian. Loh, si geno bicara geno ya tukang kewisayan tu. Iya iya, tinggi sirang anjing lah. Konsil dia. Saya pun akan dia. Murti dia di kanan tukang. Ondian laruru, kemudian sirangkan.